Wah, mantap. Mantap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Mochi Channel. Tidak bosan, Bunda selalu mengingatkan, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video Bunda, dan aktifkan lonceng di bawahnya agar tidak ketinggalan video-video Bunda selanjutnya. Di hari ini Bunda mau makan, Bunda ada ayam crispy, ada ikan goreng, kerupuk, ada usus goreng, ada telur mata sapi, ada sambal, ada lalap juga yang pastinya udah Bunda cuci bersih sebelumnya. Ada es jeruk. Bunda ini makan pakai tangan kanan ya, bukan tangan kiri. Sebelum Bunda makan, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Imam sareng Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Usus goreng. Sambal geprek. Sambal geprek. Menteng. Ayam lagi ini ageng tuh, ayam crispy. Cocol sambal geprek nah. Telur mata sapi setengah mateng, ciwit telur salit, mantep. Crispy pisan, crispy bahan. Cocok.
Ini renyah gila ya, Mam. Renyah. Ikan asin. Ikan asin kerupuk. Hmm. 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 Garing. Garing pisan. Hmm. Tah. Endog. Kesel kaget. Kesel. Hmm. Hmm. Kali. Hmm. Aduh. Hmm. Hmm. Bunda mami pakai tangan kanan ya, mak. Mama. Tangan kiri. Hmm. Baik. Hmm. Wow. Hmm. Hmm. Garing kabeh mah. Crispy sadayana mah. Hmm. Ayo itu tak. Wah, mantap. Mantap ini. Hmm.
kulitnya crispy. Hmm. 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 Terima kasih mah. Eta. Wow. Hmm. Hmm. Ada. Hmm. Maaf. Saat. Hmm. Hasan. Hmm. Saat besti. Hmm. Ayo, suapan terakhir. Mam salam bunda.
Hmm. Hmm. Oh, sudah. Alhamdulillah ya Rob. Mam nak entah seep. Kena mam di video selanjutnya. Tong hilap, subscribe, like, komen, dan share video Bunda supaya Bunda semangat bikin konten dan upload videonya. Udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.